idi lechun law lu ting lechun idi na pa ju justification ha chu umji na chu judgment ha chi ji na ya chu pasti bonga ni how pa le bol thei pa he di lo jong de adi na khang ta chu ase mo pa adi jong de adi lo pa he situation na umji wa he that vek tam pi ki nei lo ji na ahin la idi na pa ji tu cha wa he tu khanga hi vet na hi tam ne idi ja I right po ki surrender jing kiti ho where is the future I right it chi pi ngam lo wa hi da I tu sa the future jo ho ai ko di Ichi situation na jong ki umai chen na right mi na pi do cham na ki la a hi le the future ho ya ma tu ne Nagaland context se da Manipur ans a Thingnoi jin la I bi Thingnoi I wam ke gal kap de Thingnoi I ha ole ide bol dinga Thingnoi I wam je tu hi Thingnoi ho kisu je ungai chu nam pia dinga Thingnoi ni ha ole na ho changwal ne de bol dinga Thingnoi ni ha di ta se dinga I di Thingnoi lamkai khat ke ja ado ya tu bi pem jo kichi ngai chu idi Thingnoi lamkai ka ji nu po MLA ka te sa ta iti chu I bi Thingnoi I ham ko de za di ha ya in the government hin ke upi kham no e tha lo chu I ke het pha lo chu mi za the ya im lo pi mi dai chat wai ding mi ki chip da bo I wa politics si bol angai lo pi chu Thingnoi lamkai ka ji nu MLA ka tun chu I pi doi mong kai ham de mi pi jong hin hele pha chu ya mi pi thu ki la lo pia vote ki la lo pia select ki bol phozia thang gim ni lang hon ana zaw wa hi le e chi nang thu sia pa na mi pi ho hal khat hong ki pat thaw le hin tin he chi lang hi hoila kol ba wa sei di le ba kaha suru kaha khatam ti khatna hoya pat na apat na hoile chai na hoile ti de pon